District Thar Pathum Ramri Tour Council of Ministers Chukho Min Arel Felta ka Mishing Tamna Ber Saitual District ka Singa Zanga Somsari Panga an Om Lai Autonomous District Council Buaina in Mun Mekara District Council and Minority Affairs Department in Ruat Seat Luatu MDC 10 Sorkar Fiana vote and Thak Thailau Ti Asoya Hemi CHUNGCHANG Hi High Court in Angai Tua Mek Layani Sibay ule tuna CHANCHIN Kim Chang Zokin District Thar Pathum Ramri Tour Council of Ministers Chukho Min Arel Felta ka Mishing Tamna Ber Saitual District ka Singa Zanga Somsari Panga an Om Sakni Som Pakhat Siar Puya Changa Alandanin Saitual District Wam Chung Khosom Thum Pasaria Mipa Singni Sangli Zakwa Somruk Pariat Le Meichia Singni Sanga Zaruk Pasari an Vayin Mishing Singa Zanga Somsari Panga an Oma Chung Ko Sing Khat Zahni Som Pakwa an Omani Khohwam Chin Tamlama Le Mishing Cheng Zat Tamlama Saitual Hi Khozol District in Adota Khosom Ni Pariata Mishing Sing Thum Sang Ruk Zathum Somriat Pakhat an Oma Sing Khat Sang Sari Zakwa Som Thum Pali Chu Mipa an Nia Sing Khat Sang Riat Zali Somli Pasari Chu Meichia an Nia Chung Ko Sang Sari Zathum Somsari Pahni an Omani District Thar Pathum Zinga Ate Ber Nathial District Chuan Khosom Ni Paruka Huama Mishing Sing Ni Sang Riat Zali Somruk Pariat an Oma Chung Zinga Sing Khat Sang Li Zahni Somruk Chu Mipale Sing Khat Sang Li Zahni Pariat Chu Meichia an Nia Chung Ko Sanga Zariat Somli Paruk an Omani District Thar Pathuma te hian DC le SP tur te po ruat felan ni to a Nathia le Saitual District thunei tu thar tur te chuan an hna an zom to a Khozol DC le SP tur te po in tho tan ni khian an hna an zom don ni a hria ta ni Lai Autonomous District Council Buaina in Mun Mekara District Council and Minority Affairs Department in Ruat Seat Luatu MDC 10 Sorkar Fiana vote and Thak Thailau Ti Asoya Hemi CHUNGCHANG Hi High Court in Angai Tua Mek Layani LADC Sorkar Lai Congress Legislature Party Chu MDC Palile Independent Member Pakhatin an Swasana MNF MDC Pariat Tenen United Legislature Party Dinin Sorkar na Siamantuma Congress Legislature Party chuan Ruat Seat Luatu an nei tenen Sorkar na siam theina khop thlop tu an la nei ni in anin soi thunga hetiang thu in chu kara hian District Council and Minority Affairs Department chuan Ruat Seat Luatu te hian Sorkar buk na a emo Chief Executive Member thlan na a emo vote an thlak theilo ti hi asoya ne Congress Sorkar Dinglaya Chief Executive Member Puti Zakungan an harsat na sutkian dan ngai tua puitura larsap angen nuwa larsap chuan Law and Judicial Department Beronin he thutluk na hi asiam ti District Council and Minority Affairs Department hian soe Nominated Member 10 vote an nei theile theilo CHUNGCHANG Hi High Court chuan ninga ni khan angai tua ti MNF ayo ading ukil chuan Zonet Ashila Court hian tun thlani som pakwa a final hearing nei turin thu ada ani ati High Court hian LADC for Truth Khom nei tura ruwa man to chu Nominated Member 10 vote an nei theile theilo CHUNGCHANG thutluk na asiam ma chuan nei ri lo turin ati bokani Hemi malam hian High Court chuan LADC Congress Sorkar Dinglai chu thutluk na siam felani ma chuan angai anga kalri turin alo ti to a LADC politics boruak boy meka hian July ni somhi pakwa khan Congress Sorkar Dinglai rin tok lo na motion MNF member te putlu chu soi ho alo ni to a motion bu kani do na Ruat Seat Luatu Nominated Member 10 vote an nei theile theilo tur CHUNGCHANG ngai dana in anglawa member te anin hial boy na satawangin police te po anin rol hialani LADC Sorkar Lai Congress Legislature Party hi Congress MDC Palile Sorkar thlop tu Independent Member Pakhatin an swasana wangin thlantlin member som pahni chau thlop tu an om to a Congress MDC Heltele MNF MDC Pariat Tenandin United Legislature Party chuan member som pathum an nei thungani Higher and Technical Education Rusa Scheme Nuaya College Shangshanga Thoktur Assistant Professor Somsari Pahni Lak na zo felto chu Chief Minister Puzoram Thanga Hova Council of Ministers Thukho Min angai tua nona thutluk na mu malsiam novin ngai tua thatle turinanda Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan Rusa Nuaya hian College Shangshanga
zirtir na thok tu tur assistant professor lakna hi MPSC chuan boy puin July ni som pahni khan result ati chhuaka Zonet thudonda nin rusa scheme hi nakum maya top to turani awangle central atanga summo chhun zom ani lo chuan state sarkarin summamo te atum zui turani awangin nimina council of ministers thukhom hian assistant professor lakfel to kalpui chhun zom dan tur hi angai to a thutluk na siam lovin ngai to non le turin anda ani Council of Ministers thukhom hian Home Department atanga lut kang mei laka himna tur dan duan chin draft Mizoram Fire Emergency Services Superintendence and Control of the Fire Force and Fire Safety and Prevention Rules 2019 an poma indopui pahni na hun laya sipai changtele an thisan an nupui te chomdol na baka second Assam Regiment thia ta ka sipai te chomdol na ti pun rotna an poma Art and Culture atanga lut Mizo hun hlui te thazo ka hum hal na tur Mizoram Ancient Monuments and Remains Rules 2003 siam that rot na po an pomani DP and AR in sorkar na Group D lakdan kalphung siam that rot na po Council of Ministers hian an poma written exam le interview in mark za ve apu anga personal interview turin post pakhat no kha tura mi panga zel ko an ni do na ni Aizol Bazar Puya Bong Sazwar Ten Mi Pui Mamo Khop Bong Tal Tur An Muzaulo Di An Soy Zonet Hangin Aizol New Market Sazwar Controller Board President Pu F Vanal Bele Chuan Sorkar Lai Puya BJP in Thunei na Achana Tangin Phaya Tanga Bong Laklu Konga Harsat na Nasatak An Tok Ti Asoya BJP Sorkar Ma in Phaya Tangin Mantlom Zokin An Nalut Thechina Tuna Chuan Phai Lama Tanga Bong Laklu Aum Tolo Shim Shimani Atiya Bong Tal Tur Te Hi Khochak Lama Tang Chawalaklu Anita ka wangin mi pui mamo khop tal turan nei theilo ti asoe pu f vanal bele chuan phaya tanga bong laklu a tak lo awang hian bong man control ko nga po harsat na an to pha ti asoya bong pum man asan chho zela wangin asaman po asanga tun nai khan aru kg kha cheng zali le ati cheng zanga a anti sang ti asoya tun din huna bong pakhat man cheng sing riat ayat lo ma to lo ti asoe pu f vanal bele hian bong tal tur khochak lamatanga laklu te hi vaphai che gate veti doctor te endik na paltlangan ni atia aizol thlenpui nuwa mualpuya slaughterhouse a talma in endik le thinan nia bong sa chu zor chwa ma in veti doctor ten an endik le veka certificate an pek nuwa chau bazara zor chwa ani chin ti asoe Mizoram Merchant Association in Tukin Khan Aizol Khopui Chung Mun Shang Shanga Namdang Dor ni an Shat Lo Kwalin in nei tu te chu Namdang ne na in lwa ti lo turin an ngen mi ma shwai tu te hi Tukin Dar Sari Khan Millennium Center twala in nga khomin in khom an BUATSAIH an board president Pupi Sidal din Tharachuan mi ma hian Mizoram le nam aveya ramtan athalama anti thei kong shang om te len chhuak turin an kalzel don ti asoe hemi hnu hian mi ma member te hi mun hnia in chenin aizol khopui chunga namdang dor ni a an hriat somhni velan tloa namdangin an lua dor nei tu te chu an in le lo namdang hne na lua tir lo turin an nge na hetiang ngen na hi ka le lama chhun zom an tum thu an soyani AMFU General Headquarters Executive Committee-in Mizoram sorkar lakah an lawmthu an soya Mizoram in todel na tura ruwa manga malak tumna an thlop ti an soy Senior Vice President Dr. Chongkhu Mahova AMFU Executive Committee nimina thukhom hian Mizoram kutna thoktu te din chwa na tur poimo tak Agricultural Marketing System hunrei takatanga an lo nor to chu The Mizoram Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Production and Facilitation 2019 tia voin sorkarin ma alamek ti an soya ramnei dan phung mu maljok Mizoramin anei thei na tura land reform kalpui tura sorkaran ngen thin na po abultan nan land record ti fel sorkarin atum me kani anti Central YME Nwaya ruihlo do tu SRS le Mizoram Medical Representatives Association in Medical Representatives lem omthin le dan LOVA DAMDAWI shal CHUNGCHANG an soiho he soiho na kai shwai tu SRS batch somna convener puro nei thanga chuan thei top chwa a heroin an vaya wangin DAMDAWI rui thei dang a hluar mek ti soin hemi awang hian ruina na manchi DAMDAWI dang vai turin SRS hnuaya Pharmaceutical Abuse Drug Squad din ani thu asoya Mizoram Medical Representatives Association President Pulal fing fel roi te po in MMRA-IN chal an pola in ziak lut si lo le ruihlawa in nam noi
an om thin thu soin an member zinga thil dik lo ti an man te chu kumhni chung an shemba ka tharuk chung na thok thei lova an siam thin thu a soi ve bok Central YMA Vice President Kumpuan Committee Chairman ni bok pu arlal ngeta po in chalai zinga an damdoi ei po shechiang lo arui thei ti an shiat wanga ei ve tamai an om thin thu a soya hetiang mi an tamawang hian ODT an tampha thina wangin MMRA te nen tho ho na thatak an nei atul hle ani ati MMRA hian SRS rongbol na tan puinan cheng sanga an hlan nga lani Higher and Technical Education Department Nuaya State Level Coordination Committee for Best Practices le Rusa State Project Directorate Changkopin College Zirtir tu tetan zirda konga ma an son theidan tur zirho na an BUATSAIH heta hian mithiam te thuziak an zirhowa college CHUNGCHANGin zirna an kalpui dana kalphung thabik nei te ti dan college dangin an kalpui ve theidan turte mizo nun dan tha le ngai hlut tur dik zirlai ten an sha theina tura tan lak dan turte an soi howani MZP BUATSAIH College CHUNGCHANG in Elna Inter-College Quiz on Sustainable Development Goals 2019 nizana ne izota ka Government Aizol College pakhatna anne kharna in khoma Planning and Program Implementation Department Additional Secretary pusai hi rachuan quiz BUATSAIH chan chu leilunga khwanu dwan thil omsa te ti chelo thei ang ber zonga mason na kalpui Sustainable Development chungchang thalai ten an shiat fia zwal theina tura ne ti asoi quiz in Elna a hian college som pakhat antela pakhatna Government Aizol College hian trophy thuziak le tangka fai cheng sing thum andonga pahnina Institute of Advanced Studies in Education in trophy thuziak le tangka fai cheng sing ni andonga pathum na lom mandong tu Government Mizoram Law College in trophy thuziak le tangka fai cheng sing khat andonga ne quiz tel zong te ne na thuziak le consolation prize hlan theu an ne Aizol veng pathum chaltlang kanan le chinga veng local council by election nei turatan ZPM in vo in khan chaltlang dor kona campaign bulan tran he in kho ma thu soi tu ZPM president bulalian so da chuan local council in thana sorkar lai chu chakmai turangai na a om thin ti soin sorkar lai ti hian a eng chin hinge sorkar ti chu mi puiten an chhut apoimo ani atia chaltlang tan bik chuan tuna an MLA Aizol North 1 bial tu puwanal hlana chu an sorkar nai berani awangin by election nei tura po ZPM chu an chaknge arin thu asoi Chaltlang ZPM Group Committee Chairman Pulal Thanru Masai lo KHUA in khoma hian Aizol North 1 bial tu MLA puwanal hlanan Chaltlang Local Council by election na an party ticket ding tur chu PR dal sang pui Chaltlang veng lai ani ti apuanga candidate PR dal sang pui le Aizol South 2 MLA Pulal Chwan thanga po in thu an soyani Tuichang North Block MNF Extended Executive Meeting voina khozoldin tharvenga nein District Thar an nei ta chu an lawmthu an soi District Thar an nei theina na pathian ne Chief Minister Mizoram thanga KHUA MNF sorkar na tho chu ro puyan ti thu soin District an nei theina na kongtin renga malak pui tu an bial tu MLA Deputy Chief Minister puton luya inpek na chu chwan oman ti thu an soi khozol District Thar hi thotan ni khian Minister of State Pulal Ruat Kiman a hongdona he huna hian khozol le a chevel khwade ba ka khozol District Thar lo piang lom pui tu zong telvek turin tuichang North Block MNF hian an so mani District Transport Department le Longtlai Auto Rickshaw Owners and Drivers Association te Changkopin traffic rules chungchang an zirho na a hian MVI Pu Joseph El Pachuaw le Mizoram Police Inspector Pu LP zo mangayatin traffic dan chi sang le lirthei khaltu te ta na sha tur poimo te an zirtira nitin khopui chunga lirthei veiwak tamber auto rickshaw khaltu te chuan traffic rules an sha tok lo wangte lirthei khaltu te nun dan tur an sha tok lo awangte in mi puiten har sat na an to pha theiani ti an soya hoi hom na nun pui turin an cha ani District Transport Officer Pularem Ruat asai lawin lirthei khaltu te chu engtiklai po a fim khur reng thin turin acha ani SSA Nuaya District Education Committee Longtlai Borsa Pisa a nimina thukho min ZIRNA choi kang tura malak dan tur an soi ho DEC Chairman Longtlai Borsa Pishashanka ala KHUA thutkhom na a hian CADC SSA na thodana an mani thuwa Mizoram Sarkar report an thelu thin thu le thoktu an thlakwal chungchang te soi chwa ania
SSA DPC Rongtlai District ka report zongzong le summan dan te thelut to se an ti ani sorkar lai puin kalphung tharadwan co curricular activities chungchang an soi ho boka school tinin kartin CCA period an nei thin chu cultural activities le nutrition garden atan man thin ni se an ti ani Assam Indigenous Tribal Communities Bultuma International World Indigenous Peoples Day nimina Guwahati alom na a MSc win ayo antira marchak bia le cheng ten tho ho na thazok an nei thei dan tur an soi ho MSU hi General Secretary Samuel Zoram Than Puya Hovin antela marchak bia state changchang ayo ten mani namlam le ziarang te an entirani marchak state changchang ayo te hian Citizenship Amendment Bill 2016 chungchanga malak dan tur po an soi ho ngalani Vantong Group YMA-in hunrei takatanga sorkar an lo ngen to anga an huam chunga khopani kang hun south le zote south ser chief district ka be tir an nita chu lom omanti thu an soi Vantong Group YMA Executive Committee chu voin khan thenjol bazar venga Vantong Group YMA runa an thu khoma Mizoram sorkar in district pathum huam chin asiam fela lunglei district ka omchin kang hun south le zote south VC political party changchang kaushan le tlom ngai pol ten ser chief district ka omtir tura chief minister le sorkar ho tudang te an ngen to anga a hlotlin na an muta chu an lom tak zetti an soi Government ti Romana College le Mizoram Amateur Taekwondo Association Tangkopin Self-Defense Mizoram Certificate Course ZIRNA an BUATSAIH he certificate course a hian meichhia te mani invendan an zirtir dona nimina ahon na inkhom toy BUATSAIH mata president Dr. Rual Khumakol ni chuan taekwondo chu mani inven na ata na thil tangkai ZIRNA ti buai LOVA zirthei mani inrin tok na siam tu ani ti asoi Mata hian self-defense Mizoram certificate course hi government je Thankima College ha ni kum khan hlotling takin alo kalpui to ani Aizol kanan veng branch Christian Thalai Polin voin khan tuipui baria athlona in entir na an BUATSAIH kanan branch KGP hian an branch thurel bo zuin tuipui bari pastor bial to in hunan mangmeka heta hian an branch ha Dr. le DAMDAWI lam thiam ten voin khan athlona in entir na an BUATSAIH mi zathum chuang anin entir ani tuipui baria sinot mission board thoktu te chuan an rongbol na hmun mu puya mi pui mamo tak in entir na BUATSAIH sak an ni chu an lom hle ti an soya an huam chunga aizol kaldu kalna nei rem chang lo tam tak an om mek la ya hetiang hun tha BUATSAIH sak an ni chu an lom hle ti an soi tuipui bari tlo na a hian kanan branch KGP member somriat pali an kalani Voin khan aizola kolumlai berin Celsius degree somthum pakhat point panga ani a avolai berin degree somni pani point pathum ani naktuk pathian nia chuan kolumlai berin Celsius degree somthum pakhat vel avo ber line degree somni vel ani rinani jing darli le minute somnga pahnia ni achwa kanga tlaidar nga le minute somnga pasaria atlale ang